Nagaro din irugi nga iba sa papagahayam. Dito lagip tinapalabas ni pagahayam tayo Femia. Iti season Pangasinan. Sagodahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, Manong Nemy dimteng manin tirabi ket kaslaawan ti angalan ti asawak abanom iti nagmalmalem nga panagpasada na iti tricycle. Gabot tamay sa nga tricycle driver ti asawak. Gabot arakupen nakmanen Manong. Femia? Di ka ka din naman no. Para kanya. Ket kaslam. Kaparparunatan ni hayat ka na ta. Talon. Kandatakailan na kita anak ta. Fredo. Ngamawan pa ita anak ta nga lalaki. Puro talong nga babae. So nga kahit kumatimada ni anak nga lalaki. So nga, Femia, nakaimimas ka. At kanon itong harod nga, ibaga mo saan nga naimas. Naimas kang tulat ta. O nagkurbat-bat ka. Kat nalingat tulat ta, met. O nagkubuo ako. I love you. I love you more, Fredo. Oh, Fredo. Nakalalaing ka. Kirab-kirab man hindi kita man sana. Fredo. Femia. Agaramin tayo tilalaking anak ta. Oen Manong Nemy pinaguston mi manin tirik nami. Naitayo kami manin Manong. Wan. Agpadpada kami nga napnik. Napagustuhan namin pinsan tirik nami. Kaslabarulat ta ni ayat kada kami no pay talon nga dadakelan ni kita anak mi. Kadtunggal mapagustuhan tirik nami sa alat nga malipatan ni Fredo ti Agyaman. Thank you mahal. Agyaman hak. Ngam nabanog ka man ni Fredo mahal. Yung bas ko mga ginanakan, kalbasan tinagmalmalam nga panagpasada may tricycle. Ngam nakarkaro man ti banog mo. Saan ka bale? Nga mabanog wag basta maragsakan hak. Kagronante amin, kat sabi ko mata, ti inaramid ta kinadanton, may kapat nga anak ta. Alalaki ko man. Kahit ko unahin ti madaan ti lalaki nga anak mahal. Kada kita ngayon baga Manong Nemy ti asawa kat sa anak nga nakauni. At ngamin inaramid ko Manong Nemy nga saan ko ngayon pagpakada kang kuha na Manong. Kat dahi ta ti problema. Kasano ngay bagak? Nga saan kami nga madaan ti may kapat nga anak. Kasano nga ibaghat? Uwan Manong Nemy kadagita nga naudi nga imbaga ti asawak napaumelak. Agas na nabalod ti dilak kad naasot ti naunag na sanay ko. Bana ka nakasdaawan ni Fredo ng asawa. Abay nga nagsanahay ka, mahal. Awan. Nagplastar kan. Isuot mo na kitinaskin ng isuot mo ta. Kasta akmet. Kalpasan na kat maturog ten. Ada ka di naibaga ka di mo kinayan? Awan. Maturog tan. Nagligipem. Masabang ang tumanin nga gring nabigan. Para iti panagpasada may tricycle. Kit siya masabak tumanin nga gluto iti agkangkanen nga mamirienda nga nakilako. Ada ka di problema, Femia? Inulit laeng ti asawak nga sinaludsud. Awan. Ti labang panunutek at masapon nga ang tinulong tangag sapon iti kasapulan tayo. Nagligipem. Adan iti maudi nga tawan iti sekundarya ni Lynn nga na inauna nga anak ta. Balasa ngayon di inauna ta. Agraduar ton ti high school ni Lynn. Kaya college ton. Kaya na. Kaya ni Loida, agraduar tumeten iti elementarya. Kaya high school tumeten. Kaya nilagrimas ngay. Grade 1 nan.
Kumakit agadi mo ni Suna mahal. Isugarte ko na kasabi ko mga talalaki mo ni sumarunong anak ta. Fredo, gusto nang titalungan anak ta. Diakon kaya taganak pa eh. Numuna kit puro CS, nagrigat, magastos. Ngayon saan nga mabalin Femia? Ha? Masapol nga ada anak ta nga lalaki. Masapol. Ganadadama rin Manong Nemy nga nagsanaayak iniday tangay mga ti asawa. Masapol ka no nga dalalaking anak mi. Ngayon kasanupay nga maipaayak iti lalaking anak ket sa anak meten nga aganak Manong Nemy. Dinak ininggaan ti asawak aging gangajak impudno ti problema Manong Nemy. Kat kasta unay ti pungtot na hindi magakengkuhana. Adya ko naganak. Api nga bagang sanggang naganak. Dito tayo palpalot-put keng ka. Hindi pa ilang. Gabuta. Ligate akon. Natakunam? Ligate kan? Nagpaligate ka nga di mo pakada kanyak? Kasano ka napasamak? Apa nga napanubusan ka? Apa nga nanigid na ka nga awan ti pakaabon kanyak? Awan ti pamanubos ko? Nagtala ka kuma. Laglagay pa rabiin. Ang mga numasing at titurog di kita nagta. Kaya tikas ito yung haramin ko. Diyak kaya tikas ito yung haramin mo. Makaring na. Tadi mo kanikayat nga mamuhan na, ti panang lilaw mo kanyak. Ti panang lugom kanyak. Saan ka nga liloko? Saan ka nga nalilaw? Tanya nga ti awag mo, tinaramid mo kanyak. Saan ka di nga nalawag nga panang lilaw, kan panang loko, panang gulib, panang libot. Ang lilibot ka. Saan nga po no na ita, Fredo? Saan nga po no? Kapag nagpaligid ka nga awan, ti pamalubos ko! Talaka. Kano dakal man nga maasol ko, dinaramid ko. Makawanan ako mga asim ito pakawanan ako Di kanto pulos mapakawan iti inaramid mo, Femia. Saan nga sinsinan tinaramid mo? Iso nga kagura ka. Kagurgura ka! Gatrimwar ti asawak iti silad mi Manong Nemy. Rimwar pa iti balay mi. Sana pinaburbur ti tricycle. Kat pimanaw nga dya ka muna sa dino tinapanan na. Rabi Manong. Kat saan lang nga dagitin anak ko tinabuhak. No dagit pati dagiti karuba mi Manong Nemy. Pinarakop dak dagiti talungan ako. Kadinamag danuan niya tinapasamak. Italay nga mapasamak ka na kami kini Fredo ti amin. Basol ko anak ko. Basol ken bidot ko. Kahit una ni papang timadaan ti lalaking anak. Saan gani, mama? Ngayon nagpalaygit at nag-check impakadak yung kuhana. Anya? Wala. Tano ipakadak namin, sigurado nga di na kayat. Diyan namin kayat nga manayonan ti bilang. Manayonan ti bilang iyo, anak ko. Nagrigat ibiyak tayo katalo kayon. Ag-college kanton, Lin. Narigat ba't nga ron ti biyak tayo, kan kang ron anti amin. Agpapada kayo nga sesarian. Nagrigat na gito red ka magastos. Dahil ta kumatin lawlawag yung akin ni Papang mamang. Amo na dahil ta. Asyak na nga marigatan nga gito red. Kan talaga magastos. Bayan nyo mamang. Tatulungan da kayo nga mangilawlawag kini Papang ti amin. Tulungan da kayo. Yung bagbay Manong Nemy na kita anak ko tamaawatan dak. Wen, ngayon ti asawa, di na kumawatan. Kahit na unay ti maadaan ti lalaki nga anak. Kahit no agsikugak tumanen iti may kapat nga gundaway.
Kasanong no babaen tumanen. Manong Nemy nagbaliw ti asawa kadigit si Barsuro nga aldaw. Di na kayat nga nanggen nagiti palawag ming agiina. Ket masansan nga maladaw nga gawid nga nakainom nga nabarteng. Uwan manong. Inintutosan naman dati nga raramiden ti uminom ti arak. Di namat araramiden ti agbartek Manong Nemy. Ngayam ka na gito nga gundahoy kalbasan nga namuan na nga nagpalaygi takon. Agin inom metten. Nabartek metten nga agawid dito'y balay. Nga iso ti puon Manong Nemy ti pag-apaan mi nga gasawa. Uwan Manong Nemy nagbaluwen ti asawak. Amunan ti uminom ti mabartek nga agawid. Jay, saan ka pa nga nakaturog ha? Femia? Nabartek ka man Fredo. Nakainumak lang. Nabayagtan kang denden na. Sa nga 18 nga tawen. Ngam kadagito lang nga raramitin ti kastoy Fredo. Nasino na mo mga kimbasol? Siya! Di na ka di mapakawan, tinaramid ko. Sinsinan, tinaramid mo. Pananglipot, panangloko, panangalilaw mo kaniyat. Tawarin no sa anak ko mga nagpaligate. Kaya nagsikugak manen, sisaryan manen Fredo, rigat manen, gastos manen. Ngem babae mat manen. Saan ka di nga iso lang iso Fredo? Ang ganda mo baka wala laki ko man. Kaya no talaga nga tarigagayam. At talaga nga makaputot kay ti lalaki. Saan ka nga paritan Fredo? Malubusan ka. Nung pinasakit. Magkita kay ti babae nga pututan ti lalaki. Agayat mo unay nga putot. Saan ka paritan? Malumusan ka. Tasin no kung mga tilaglag nga babae nga mga yat. Ha? Akalbasan nga mapututak at idandakan niya ti alak na. Tulungan kang agsapol. Kasano no adamayat? Ngem no aganak ket babae mat manen. Baka talaga nga di mo amot ti pumutot ti lalaki. Amo nga amot ti pumutot ti lalaki kunak. Sige. Ikaw maturugin. Jack bay nangan. Inururay ka. Ana? Kuna Jack bay nangan. Inururay ka mahal. Kit nangaroon mga na mahal. Tamang anak to na madamdama. Fredo. Mahal. Ay. Sorry. Sorry nung saan ka man nga dagos nga naawatan. Agyaman mahal. Agyaman Katsyak tanad na nga pakawanem. Gabuti bindot nga naramid ko. Pakawanin ako mamahal. Lalalalos to na. Panumog lang niya abot Diyos ka na ito. Isungawan ti pagdalang naman. Maawat ko di amin. Nalugot ako nga sanak ka makaputot. Ti lalaki. Makaputot ka no. Da kayat mo pututan. Diyan karamitan na ito mahal. Nalugot ako nga awan ti putot ko nga lalaki. Nga mangpaado ti apelyedo. Naalas kami ti apelyedo. Yung nga putot ko nga lalaki. Awate ko nga puro talo babae ti putot ko. Insubli ni Fredo nga asawak ti dati nga kinagaket kan kinadungo na kaniya kada kami kadagiti anak mi Manong Nemy. Ket nagsubli ti dati nga nagsakmi no pay awan ti lalaki nga anak mi. Kadidi may sa nga aldaw nga dimteng ti asawak nga katkatawa. Oh, Fredo. Nakakatkatawa talaga. Uy, anak ko. Nakakatkatawa. Nakatuknukan sa matindi atang mahal. Abi katawa ka lang katawa. Ada ngamin na pasahero ka napintas ng babae. Ket, tigaga.
Iti damagik no sa dinuti pagituludak ken kuha na iti hotel ko na nagadid kanya. Anya? Baka nung damat na panan na kinadinanon iti hotel. Kuma. Ngem ko na nga siya ka no ti kadwa na tapututak ka no iti lalaki. Anya? Nungkod siya ka babae. Nadawag na kano ka naginipadag ng tricycle driver nga agsabsabo lang iti babae nga pututak iti. Kahit ko kano nga madaan ti lalaki nga anak. At sus, baloy bagbag aman, puno ti bagbagak ka. Iso nga katawa. Nakakatawa na dyan ka babae. Kaya't nakit din nga pututak kano iti lalaki. Oen Manong Nemy nagkatkatawa ni Fredo nga dimteng manipon iti panagpasada na. Ikaputad da kano na pasahero na nga babae nga agpaitulod iti hotel ket duada kano nga sumbrek nga mayat kano nga papututan iti lalaki. Ikat manugod ka kuman Tamo ba't nga si papalubos sa ka? No way mahal. Diyak kaya tegbasol iti Diyos? Diyak kaya taliputan ka? Gaputi patpatag ka? Kada niya nga tinaramid mo iti babae. Nalapsat ka di? Naglapsat? Aman! Imanugod ka kuman libre pa. Pinadisaag ko Kaya di na kahit dumsaag si ka. Aging gang imbaga namit lang no sa dinot pangitulod aking kuana. Intulod mo ti balayda? Uwan! Agaslawan ti kaduana iti balayda? Kat awisan nakmanen, asumre ka. Nga sa gana anak ko no ti merienda. Abo, ket? Simbre ka ket din iti balayda, adin na painted ti plete na. Ako na mapangko ka no suruten tapno alaik ti plete na. Ay, sana ko na simre. Malya, ket mo sawon simre, gabot na din namat painted ti plete na. Apa sa mo sinurot? Bayamon to 11 pesos lang ang plete na. Ano sobre kak? Kasanon na masuliso ka. Talagang subsubukan na tayo na Apo Diyos mahal. Kadagamanak, tikinatibkar kinapudnom. Agamanak, ipatpatag kayo kadagitan naktamahal. Kadyak to puno si palubos ng marakarak ti pamilya tayo. Saan to? Ikaw pa? Inta magandi daras. Dati ka naman nog. Agat gasolina ka. Ay, hagin na nakaganditang to nagdigos. Aging nga dimteng ti sabali manen apan nubuk kada kami Manong Nemy. Danda na idi nagraduar ni Lin. Idi ta maduktalak isuna. Nagduldul When agraduar to pay lahing iti high school nga inauna nga anak mi agduldulo. Pinalutput ko ti anak ko Manong Nemy. Kanan niya nakigtut ko. Anyang napungtot ko. Manong Nemy. Ibaga nakit din nga masikog. Anya? Iti kasta nga tawan mo masikog ka. Manong Nemy nagsangsangit akas taon ay matisangit kan panagpakpakawan ni Lin nga anak ko. Ken ko na nga jak kano ibagbaga ken ipapang na tamangan kano no mapapatay ni papang na isuna. Yung apay ko mga jak ibaga. Jakon kayat nagilimad pa ikan kuha na. Nagilimad ak idin. Nagpaligit ak nga jak impakpaka mo kinagura na. Kaya di nagilimad ak ilimad ko ti aramid to nakasasaan ti anak kong inauna. Isong edi dumteng iti sardam manipon iti panagpasada ni Fredo. Nagidasara kadagos tatlo makapangan kami. Edi di ta makapalpa kami Manong Nemy rugakon tinagpudno iti asawa. Mahal. Ako alam mo rin. Ada ka di man yung problema, Femia?
Mahal, ipagpakaunakan ka na sa kakumabas ng pungtut. Diyak agpungtot na awan tinasken nga pagpungtutak. Wano ka pungtot ko. Naglagay pa yung asidaglayang tiyan di kita karuba tayo. So ano mamalin ka? Sika kensiyak lang tim makangig. Itian yaman na pagsaritaan ta. Ha? Laglagi pa mo mga paset ti biyag. Ti panang subok ti Diyos ka na tayo. No kasano ti kinartib care ti tunggal maysa. Femia, diyak kayat na dupay nga palpalikaw. Noan niya ti kayat mo nga ibaga kanya kat nasken nga ibagam. Ibagamon. Agkarika ko ma. Agkarika ko ma. Pengo mo na. Tanya ko matinaskan nga ikarik. Saan ka ang gulat arasa sa parang salita no, saan nga mangmangit ka ruba. Ganoon rin digit anak ta. Mas ka handa nga maamuan. Saan mo ko magadangdangan ti anak ta? Saan ko gadangdangan ti anak ta? Sino nga anak ta? Nilin. Di inaunang anak ta? Nga graduar to ni high school iti umay nga bulan? Tapay. Saan na nga nagayayatan tinapasamak? Tao lang nga kaskada tayo. Ti anak ta. Makalipat. Naruko. Di lang mabalin Femia nga ibagamon no anya ti kahit mong ibaga. Sustahan ka mo pigpigsan ta. Unim Saan ka nagpalpalikaw pa ay? At nagpungto taktikas ti ka naramidem. Paredo. Ano? Di nagpungpung tutuin. Nangarod na ita. So, apo, nagrigat ka sa salita, ha? So, ako na kung saan kagpungpung tut. Nilin, nga anak tang hinauna nga graduar to niti high school. Masikog. Nga! Di kagpung tutak kita. Teredem terik nam. Masikog nili. Nagtal na ako kumalaeng mahal. Pangasip sa ngaraskan nga. Ingatom titimek mo kat mangagpay ti sa nga karubaan. Ilimat ti amin. Hapay ka masikog! Kina sino tinang sikog ken ko na? Sino! Manong Nemy jak pulos na anawa ti asawa nga nagwala. Ngaming karigataklat na nga inanawa, tanagpakpakaasyak kan kuwana nga imbagak nga dimi paat at tidugan kan pataklan ti dimteng manin nga problema. Naging nga nagkalma matlahing. Kinawanan ti pungtot itirupa na. Ngamkip di. Timrim at nagitiluan na. Lalaki ti asawak Manong Nemy ngam amuna mati agsangit. Agar arubusan nagitiluwa. Ni Fredo nga asawak Manong Nemy. Kalpasan nga naamuan na nga masikog. Ti agraduar to pa lang ti high school nga inaunang anak. Femia, Fredo, anya ti basol tayo iti Diyos tap dumapasamak ka na tayo ti kastoy. Mahal, sa mga pabasulan ti Diyos. Baka walang nakakuma ni Apo Diyos. Subsubukan na tayo lang. Kadagbaling ka kumanga na timker. Ngimapay. Apay ka naskan nagsikog ti anak ta. Ininto ta manulaing titawan na. Agraduar to pa lang ti high school. Tsaka mo no apay. Nagkurang ta ka di. Iti pamagbaga ken ko anak. Saan ta nga nagkurang iti amo. Saan kay bagatakin ko nga sampay lang nga makinubnubyo. Kata natudyo mo ti anak ta nasingpet ni Lynn. Awan ti sa pulag ti ginasingpet na. Ay maapay nga ron nga nagsikog. At ka din ng rape ken ko na. Wano nakinubyo. Nga maapay nga palubos lang anda na pasamag kadako ada up. Sulbarin ta ti problema. Saan ta? Saan ta talikudan? Kasaritam ni Lynn. Ng pang-aasim ang karika kuma kantong palam sa amo ko mga dangdangaran ti anak na. Mabali mo ka ditag kari? Ha? Fredo, kasarita ta. Nilin. Sige. Kasarita. Adda ka laing ti asinig ko. Tapno adda ka mga nawa kaniyak edi kanito nga jak matagpalan tiriknak. Kasarita ka ron ti anak ta.
kasaritak itinalapan. Agbubuteng nilin nga imasadag kada kami iti amana Manong Nemy. Imabay kanyak, inatibay ko, agtagtagerger. Pinatibker ko ti pakinakim na. Imbagak nga nagkari ni papang na nga saan nga dangran daytoy. Ngimnasken nga baga na ti pudno. Ti pudpudno nga napasama. Kad na alumamay mat titimek ti asawak nga nagsaludsud iti anak mi Manong Nemy. Lin, papang, nakinobyo kan. Hana? Nakinobyo kan kasta. Pangawanan dak ko mga papang. Tadyak na tong paltibilin nyo. Kenti karik kada kayo. Asin na tinobyo? Ni Oscar, classmate ko, kaano pa'y? Hindi lang napalabas ng Christmas. Impa Christmas mo, ti panang sungbat mo kayong kuwana. Uwan papang. Kasano nga anda napasamak ka na kayo? Hindi lang January 6. Awan klase mi iti balem. Inawis na kinibalayda. Ti amo kidikit adda madanon mi iti balayda. January ko na. Didakkel ko man ata sigug mo no January. Baka no April, 1 May, 1 July. Basta. Inawis na kiti balayda. Ti amo kinadamadanon mi iti balayda. Kita niya tinaramid jo. Papang. Ede maamo mga awan tinadanon nyo iti balayda apay nga di ka pala pimanaw. Yung gawid na ni Oscar. Imbaga ng awam at ti mading aramidan mi. Ngam kasano nga rod o napasamak ti amin. Kasano? Naging narakop kami laing. Ngam ko na ide ni Oscar papang nga. Yung karina nga awan ti mading aramidan mi. Hindi ko an bisitun nakmeten. Karkarawaan nakmeten. Hindi mi meten na puputan nga. Hindi mo meten na puputan nga nalipata mo ti pamagbagami. Nalipata mo ti karim iti pagim. Pakawarin ako mapapang. Pakawarin ako ma. Pakawarin ako. Sayet! Ay, Fredo. Fredo, ingka rin mga samong. Sayet kang ubig, sayet! Mga ibabayin ka! Inanawak manin ti asawak Manong Nemy bagak ngagtal na laeng ano mabaling kumakit saan nga agwaras saan nga agwaras nga dinamag ti kasasaan ti anak mi saan ko mga mamamuan digiti marites mamalim mga ilimit ka digiti karubam iti amin Manong. Nagtal namat lang ti asawak imbaon mi nilin iti sileda tap no maturugan. Simrek kami matlen nga agasawa iti siled mi. Kat numan nagsanay iti asawak. Sana makaturo ka kas kanya. Mahal. Maturog tan. Ha? Sino ko ba ti makaturog? Abay nga naskan nga mamasamak ti gastoy ka na tayo. Anda plano ni Apo Diyos iti pamilya tayo mahal. Kahit mga sawan nakam ni Apo Diyos ti panagsikog ni Lin adi na oras ni Apo Diyos ti mangmangted iti biyag. Ti biyag nga adda iti saklot ti anak taket nakam ti Diyos. Nga mapay. Lilay nga Apo Diyos ti makasungbat. Ang masungbatan laing kadag iti dumting nga paset. Paset ti biyag tayo. Iti masangwanan. Ngagbaling nga lagip ti napalabas. Mahal. Kahit kung maamuan ti plano, may panggip kadakwada nga duwa. Dalin, ken tinakasikog ken kuana. Sang kadig rubeng nga sungbatan de nga lalaki, ti bunga ti napasamak da. Tanya ti among nga ramidan de nga lalaki.
Saan ka di nga rubeng agdanada? Linoloko. Abay, ba't nga tutot ka manin? Agdamdama nga klaeng. Uri iba ganay dyan nga lalaki nga nakasaga ng agsungbat itinaramid da. Ngayam jak kayat. Hana? Di mo kahit nasumbatan da dyan nga lalaki? Ti kasasad ti anak ta. Jak ipalubos. Di ka maawatan. Nga kasim-simple. Takabay lang na ka din nagbiyag? Kamay lang ka din dahil dyan nga lalaki tagbaling nga ama? Kahit kabay lang ka din ba ti anak ta tagbaling nga ina? Mahal. Kaya kung aganak abalasang ti anak ta. Ngayon ti ad-ad nga agrigat nga po tinasapa unay panakiasawa na. Minamauyong ti pampanunutek Femia. Alawan. Mawatan ka. Pampanunutek ano nasken nga kalpasan ti graduation kat pagbakasyonan ta ni Lin. Ijay Ilocos. Ito lugar mi. Tasadyay na ngay pasangay ti anak na. Kat kasta ti marabin. Ano ya? Kalpasan na. Anyat sumarno nga mapasama. Adaptaren ta tubing. Ha? Niya? Di mo ka di mawatan ti kait ko na mapasama? Kait mo sa wen? Wen. No anyaman ti adday ti panunot mo. Iso. Sika ken siyak. Ti agbalin nga ina, ken ama, ti anak ta, ti apo ko ta. Mawata mon. Manong Nemy, napaisamak. Ang maragsakang kadagitang yung baga ni Fredo. Posible nga mapasamak sa nga di. Ngem umanugot nga ta ni Lin. Umanugot nga ta. Nga ibilang ng tulay nga kabsat na, ti anak na. Manong Nemy napaisamak maragsagan gabuti kas tanging baga ti asawak a posible mapasamak. Ngem ti saludsod umanugot to nga tanilin nga agbalin laeng nga kabsat na ti bukod na nga anak nga apo ko mi kat agbalin nga may kapat nga anak mi. Inarakop ko ti asawak Manong Nemy kas panang kanunong ko iti plano na. Binales na med deta nga rakop ko. Bintas ti plano, di ba? Mahal. Naglaing kang plano. Gusto ko lang nga plano ni Apon Diyos ti Hani. Pintas, di ba? Un mahal. Plano nga impaltiing ti Diyos ken ka, di ba? Ada ita matikunak ken ka plano ni Apon Diyos para ka na tayo. Madan tan tumitlaing ti lalaking anak. No, lalaki ti pas nga ni Lin. Hanyakit din nga nagsayaat. Nakasaysayat lagi din ni Abo Diyos no lalaki ti anak ta. Ngagbalin nga may kapat nga anak ta. Dinakman maipayan ti lalaking anak. Ngem nilin nga anak ta. Ti mangipaay ti lalaki nga anak ta. Nga apo ko ta. Imbagami kinilin ti plano mi iti amana Manong Nemy. Kat imanugot met nga dakos. Nasiyat no manugot ka anak. Nga madamag kuman. Amo ka din ni Oscar nga masikog ka. Sampay papang. Ibagam tumitlaking kuana. Sa mo ibaga nga awan ti pagtanagan na. Tadi mo ikamat ti bagim keng kuana. Agtalinhead to ka di nga palimid iti anak ko, ti amin. Kas pagarigan papang. Dumteng to ti panawen, anak. Dumteng to ti panahon nga nasken nga mamuan na ti kinapod mo. Sampay lang nga dahil at panunutan tayo. Basta noan niya ti plano, iso ti matungpal. Kang ronan ti amin, liklikam mo de yung Oscar. Kat no talaga nga da kayon tot na ikaring itutungpal maysa, uno tunggal maysa. Kat no da kayon tot na ikari tunggal maysa. Orayan ti nga dumteng da ita, nga paset, ti basakbayan, ngagbaling nga lagip ti NAPALABAS. Orayan tayo. Nagbakasyon kami nga sang kapamilya ija Ilocos Manong Nemy kalpasan ti graduation. Nagtaros kami ti baket abalasang nga adingen ni Fredo. Kadi iso tinangitalkan mi iti plano mi kadi manugot met.
Karing-karina Manong Nemy nga din nabaybayaan ni Lin. Intuloy mi nga rod, inbati mi nga rod kunak kuma. Imbati mi nga rod ni Lin iti sidong ti ipag ko Manong Nemy. Kaya nagsubli kami dito Pangasinan. Kaya tuloy mi akas iti dating anungan titong galmaysa agpasada ti asawak aglutuwak met iti kangkanen ngayon nakilako a merienda. Kaya tuloy dagiti duwa nga nakmi tinagbasa. Kasta ko na tinagsak ti asawak iti ipadamag kang kuwanan ni Lin. Manong Nemy. Yung padamag ti anak mi nga ni Lin nga ti anak na kat lalaki. Lalaki nga talaga mahal. Iso ti resulta ti panagpa-ultrasound ti anak ta. Agyaman kami. Kaya sabi ko matagtultuloy ti salunat dagiti akina. Kaya sabi ko na makalasat na iti oras na panagpas nga iti anak mi. Imbiling ko iti anak ta nga gananan. Duwapay nga bulan ti orayan tayo kalpasan na. Kat may pas nga itong tilalaki nga anak ta. Kat noan niya ti plano mi, Manong Nemy, kat noan niya ti plano kada kami ni Apo Diyos. Kat iso tinatungpal. Siya tinangituloy anang tagibi kini Angelo nga burida kami. Kinintuloy met ni Lin nga inauna nga anak mi tinagadal. Nga adda isunan iti maudi nga tawan ti kolehyo. Iti kurso ng accountancy. Second year college meten ni Loida, idinto ta second year high school ni Lagring. Kaya damat ni Angelo iti kinder. Awanin ti damag mi kini Oscar, abud no nga ama ni Angelo. Dimakel ti poonan mi ti negosyo mi Manong Nemy kat imbes nga agpasada ni Fredo iti tricycle. Nagtinulong kami nga agluto kada damat bukod mi nga kurong-kurong ngay so di pagluganan mi nga mapan agisursur kadagiti tagila ko mi nga merienda. Ed kang kanayon mi ngay daw-dawat iti Diyos nga sabi ko tagtultuloy ti panang tarabay na kada kami. Ket nagturpuston ni Lin nga anak mi Manong Nemy kada danton trabaho na. At syempre ison tumatira ti makatulong kada kami tapno makapaggraduar met ni Loida iti college. Kaya dito na makapag-graduar mat ni Lloyd at college, tumulong tumaten tapno, sumaron tumaten na Lagring. Manong Nemy, kaya no, gaasawan to di kita anak mi nga babae. Siyempre, suminadan to kada kami. Awan to matidanag mi nga gasawa, taada ni Angelo nga mabati, nga buridak, ken apo ko mi. Ni Angelo, Manong Nemy, iti agna ito, iti sidong mi, iti asawak. Wan, kasla masir matamin ti masakbayan Manong. Na siya ato ti pagtungpalan di kita anak mi, napintas to ti bangunan da pamilya, babayan ti tulong ni Apo Diyos. Kat kang kanayon mingi daw dawat Manong Nemy. Nagtultuloy-tulat ta ti pigsami, iti asawak. Tapno maoray mi siyempre dagidagbalin nga pudpud nung apo ko mi. Ken baka maoray min tupay nga agasawa ni Angelo. Nga ampun mi, nga anak tinaho na. Ket sabi ko matasami nga mapukaw ni Angelo. Tamangan ko nak, no isudan tumatlang kin Oscar, iti agasawa kin ni Lin, baka alayad danton ti Angelo. Ngam saan? Saan dantong maala kada kami ni Angelo? Agtalinaed ni Angelo ti sidong mi nga agasawa Manong Nemy. Dayta ti plano ni Apo Diyos kada kami. Dayta nga rod ti pagkapuklan, ti pagkasalitaan, ti biyag ko kinayat ang nagbalin na paset ti lagip ti napalabas ko. Na ti agdama ken ti pasangwanan nga aldaw ken panawen ket agbalin tumet nga napalabas aglabas tumet agbalin tumet nga malaglagip nga pasama. Agyamanak Manong Nemy ti anos mo nang urnos kalpasan nga mismo nga inawis da ka ket insalaysay ko nga mismo daytoy nga pagkasalitaan mi nga damet panangamendar panang kanunong ti asawak Manong Nemy kadagiti paset nga inak insalaysay ken ka. Agyamanak lang rod iti anos mo nang ibasa ket sabi ko tadamet naibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagipaglagip ti napalabas. Tuwing or nagyaman nga pagayam mo, Femia iti season Pangasinan.
Agyaman nakmat kang ka pagayam ko nga Femia, Femia, iting ka pa ng isalaysay, kaniyak, nga mismo, dito ipakasaritaan, kaya nakagasgasat ka nga talaga. Talagang sinuot na kayo ni Apo Diyos, panubok na tinaglasatan nyo. At saan na kayo nga binabayaan, tinagbalin kayo mat nga native care, kan saan kayo pulos nga imabit, iti abot kini Apo Diyos. Good luck, kaya sabi ko tadi kita masangwanan nga ingkar arapaapen nga mapasama kiti biyagyo, iti pamilyayo, kaya disuot ti mapasama. Good luck and thank you. Thank you mat kada kiti aming nga nagdengeg ken nagbuya papagayami iti sabali man nga parang ti programa tayo iti daytoy nga aldaw. Yun bigat papagayam sa walin tuman nga pakasalitaan tintay iparang iti programa ti nga LAGIP ti NAPALABAS. Kahit at yung karoon ti pagayam nyo ni Manong Nemy Ruiz agpagpakadan mangibat-batin tinaimbag nga oras kada kayami nga sangapada. Babay na po.